ni herikete kuruguria mubango wa gutigirira atĩ mahura Njeki na njĩra nene Mbeu Njithi hamwe na atumia arĩa makoragwo marĩ kaunti-ini ĩyo. Mubango ũyũ nĩ ũrugũrĩtio nĩ ngavana wa kaunti ĩno Ibrahim Abdi Guyo, nĩ ugĩte atĩ nĩ mubango utanyitwo gukorwo ugiteithĩrĩria na njĩra nene Mbeu Njithi kana Mbeu Njithi arĩa matanyitwo gukorwo makĩyaka. Oho nĩ ugĩte atĩ marĩ na hinya wa kĩmbeca na gutigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩgũra na gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere ta ũrĩa magĩrĩire. Sisi tulisema kazi yetu ni maendeleo, na kama wewe hutaki maendeleo, pole sana, tutakuini na nini na serious, ndio tumesema baada ya miaka 5 hii dunia lazima ifanye nini, ibadilike. Mimi naomba watu wa Isiolo kwa unyenyekevu, lazima tubadilishe culture, lazima tufanye nini. Sababu ya sisi kuleta hii miradi ya vijana wa mama, tunataka watu wajikimu kimai. Hata nikupatia shilingi 1500 leo haitakusaidia, si ni kweli? Mimi nataka kuhakikisha tumepatia vijana wetu na kina mama nduano ya kuteka nini, si kweli? Ndio uweze kushughulikia watoto yako miaka ile yote unaishi. Na wale vijana ambaye tunawapatia fursa ya kuwapatia hii pikipiki, lokubuku hatutakupatia ndio uende uuze. Hii pikipiki lokubuku tutaweka kwa county secretary, akae nayo, ni yako, lakini siku ile utauza bahati yako mbaya, kwa sababu hiyo lokubuku tutaenda kunyang'anya huyo mtu pikipiki mwenye mumuzia. Tunafanya kazi pamoja na viongozi wa juu, the president uko national level, mambo ya tunasikia mambo, tuna support kwa upande wa usalama, tuko na support kwa upande ya maendeleo vile vile. Na hatuwezi patia kila mtu leo, si ndio? Wale watakosa leo tutapanga programu yao, si ni kweli? Si ndio ya kwanza kufanyika Isiolo? Si watu wanafaa kushukuru? Kwa majina naitwa Jafet Ngolwa. I'm one of the beneficiary ya pikipiki. Tumeshukuru sana kwa gavana, ile initiative amekuja naye. Wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro